Hagajing lakai Indian Premier League haprenga Gujarat Titans Persia eka Punjab Kings. Aba pai syagana kecing lakai ke Punjab Kings kalakhur kanam job. Hadien bukalala abat pelim ya ke Gujarat Titans dan live wicket. Hagajing lakai keni Rung syaka Asian Cup arajar arpnyau haprenga Hong Kong Persia eka India. Hagana kecing lakai ke India kalakhur kanam job. Hadien bukalala abat pelim ya ke Hong Kong da arla kawai. Henry wala ke India ke job ya kani kecing lakai. Kala du benrung syaka Asian Cup arajar arpnyau. Hagajing lakai perlok haprenga Algeria Persia ika Uruguay. Haba pai syaka kecing lakai baro artligi kenhun kia khai. Klem la ban penkijar. Hadu bukut kecing lakai. Hagajing lakai haprenga Mexico Persia ika Belgium. Hagana kecing lakai baro artligi kenhun kia khai damar shigul. Hadu bukut kecing lakai. Hagajing lakai yakni Rung World Cup haprenga DR Congo Persia eka Jamaica. Aba pai syakna kecing lakai baro artligi kenhun kia khai klem la ban penkijar. Nadu basdang kecing lakai hadu bukut ke kendai per minit badai haga extra time ke balai per minit. Kata haga minit ke basispa ke DR Congo. Kaliyo ban tiap ya ke gol ke baningkong haga kecing lakai. Baleng bagan ke sigul la penlong ya ke DR Congo. Bagan khori ke nam job haga kecing lakai da sigulanon. Baleng bagan kecing job ke DR Congo kalayo benrung syaka World Cup Hadien san peu Snem kata na du Snem kat kendai spa nyau peu sau Henry Hadien ki Snem latip kerteng ya ke DR Congo kum ka saya Agoi pat kecing lakai keni Rung World Cup hapring ke Iraq Persia ke Bolivia hagan kecing lakai ke Iraq kalakhur ganam job Hadien bakalala abat pelim ya ke Bolivia da arla kawai. Paling bagan kecing job ke Iraq kalayo Biang benrung syaka FIFA World Cup. Hadien sau peu Snem kata na du Snem kat kendai spa pra peu Henry.